Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Da ka jingso kya lo ka jingbon ki mender hakathan East Gentle Hills District kamtam ki welakini ya ka khai ka pateng jong ki trai muluk haga arpun retorik mentau nailar arjar khat khandai ka sang United New Trap Movement UHM hagani ka sngi ka lej pan IT da ka dorkhas how Chief Executive Member jong ka Gentle Hills Autonomous District Council uba thombor siwat bania karen halor ka jingyo trading license but labor license pathar ki barjala ki bomde ki rulom hagani ka district yang ini kunhon lai lam dok presiden ke UHM Gentle Hills District u Yomiki Kendat ringkat ki dekat ke Central Body berkentup u General Secretary u Charlie J Rani u Organizing Secretary u Carles Bon Nongbri bat ki wede ki nongkit kam jong ni ka seng hakni ki jinga kendo nakaliang ki no elam jong ni ka seng kila kentu ya u CEM ke JHADC ban shim kya halor ne kam namar kani ki jing ai pathar ya ki trading license but labor license ki bajela ka penduk kam no ya ki trai mulok jong ni ka jela Official ni dan ke enforcement ni dan ki constable orang dan sedang ni biang tu. Nah, jang ba ke bangla pa bang ni dan kini ro kimla te ban kim ni kimla ban siap ya kini ki labra ki ba long ki nan treba. Te ya mentah ni ku mesti penting lai perkhat ba nak bentah ke nikah labor action nilai ada di absus person gitu. Ya, so aku balik ke kasih. Lem longi kita itu ya kan ni absus. Ni nak lem jenis seni percaya tu ni. Bagi absus kemudian bah kenapa pet tahap dan makan makan memang kerja punya makan. Ada waktu kerjanya. Satu lagi absus lagi ledak long tu. Biar lah hakin balik orang tu. Memang ada bakal datang seperti memang kita melakukan inisial dua MOU ke Habsan Habdan ke office bat gitu. Kalau ada dia untuk ledakan ketuk ki lesi ki yo ya kalau ada ni gitu tu ki hat tu bagi nama ada kimla berstin pas nutu begitu kin manginya office lah bu bagi kata sistem ada kata collaboration ki hak ini dengan open litender itu ulu buat high speed data wada curora kejing bohai yang kibar jela khamtam haga izat yangi ladap sya bi latuk larbai hatu bardasra latuk kan khen latuk kan wahya ladap duk khar barjela sudah hatu kemai kaji waro ada sencar pada khar katum ke district council namata ini tibi katum ga siksidul ida tibi wato kalau orang ini macam grup naruki, hilang dari membar jelau ki. Ngada yo ngah hijau ti ma chemo ikam gasing. Waktu izin yang hilang ini, apa beri noter begini, damat dah yo damat lo lekam kacang Tripura. Dah hau mat hacwa man lo kam kacang Tripura. Ini dia gasing. Email di yo mendari, wo kemais pau, dan yo oleh Trisno. Klaim ikut Islam biang mak lapor capor itu cemi waktu kon ongi percaya bro ayo jingto percaya bro hawam tibi kujuk yang bro kujuk yang kosong nato kani wah rok izan dia hilang kata betul kiki ikan wah rok takun duk khar hawa betul burung i hamuki nyok tahu ki dia beli kalau nyok tahu ki nyok kan dia peman gayo wo di yang akiat body withdraw. Kalau te i hachwa wa aja burung i upoi ga chajing jot kamu jot kata thang chaplun upo kama Tripura i wi ni liang asai go le persai yak ni bar jala go chong ba chong khem biang ni kot slawa go biang jo ipor le ida ipor ya ga district council kamba chitia wartiao yo ye way to opai enforcement yang ka boleh check no ya trading license ya libor ya maka ya kan izin jang istai por kamu setiau untuk congklik tinggi ada congklik tinggi yang UHM yang ka izin jang listrik ni masih
Yule ida kamu. Yete semat adik kastil duit tinu kerja orang distribusi lu bagi klien ita.